When? Itay banda ng alas 11:53 that time maka-receive itawag dito opisina. Kaya ibagada nga damukuram nga balay iti sitio 1 iti Bengkag. So nagresponde tayo met nga dagos. Ken kaasin apo ket alis to tayo met nga na apula deti apoy. Deti nga kwa ma'am pagtaingan ket kaslang annex lang detoy. Kuno tay extension ko na ma. Extension nga may sa kwarto ken kusina. So DJ apo iti nauram ket deti nga pas det ket made of light material so deti ket bagi iti may nga Noel bakod nga residensya mo lang ito Bengkag ako. Kabayatan iti panagdaturong mikas laawan ka nung iti agbalbalayon kada tinasa nga pagtaunan. When isuti ko na da kasi deti naka-extensionan na kaslang nairanta nga pagkasiraan ng awan ti agyan kanumaten ma'am. Ngem DJ pasdek nga nauram ti kunada isu ti pagtatambayan ti dadumang DJ taga-check lang siguro ma'am. Pero ada caretaker na. Ada ma'am, ada. Isu na ni Elmer Tapia. Isu ti caretaker ni Apo Noel Bakod. So pag tinagturong tayo dyan, sir, awan lang iti informasyon tayo no sa sino ka didagiti na ulit nga at didjay? Ako may maibagada ma'am, nung tay nakita da ka no, takkel di dyan uramen. At syempre, no light materials ko na tayo, abit talagang alis to. Kan dati, tempo na itata, ada angin-angin na, isong alis to nga nagramram ma'am. Di mo na nga nakakita kami dati kat ni Joseph Rodrigo, dati may isang residente mo lang itay. Okay. Ano, dagiti mostly nga na-uram? Dapo tao met agiyan ma'am, si kaslang di mat lang badbado, kada ada kanu doa computer set. Di jabot lang ma'am, so team lang na ipagada kaslang na pateg na ada jay. Di mat lang narigatan do taser nga ng system. Kasi na po ma'am, maamot at orete madanunan mi at damat digiti imo na mang sab-sab sa ating hindi ka ba naman lang. So itat tay awan kay taser sir, nagtitinulong pa lang dagiti. Uwan mat pa madamot kay effort na. Sir, si investigation tayo, di pa nakakita tayo ang pwede dagiti, makikita tayo nga rason apay na nakurang, damo nga na yan. Under investigation tayo lang dito ma'am kasi tinguros ko na tayo awan itiyan yan. So awan ka pa iti kuryente na ito eh. So talaga kitaan ni ma'am ko natin nagkapuanan na siya. Okay. Sir, kada ito tayo makaganda kami ni Bongo J. Bongo J, na dami ito sa tutod ka ni Master Cabias. Yes, maraming salamat. Tabong pagkasal ng bag nga malam mo, Sir Cabias. Sir, naku namtatay nga awan iti supply ti kuryente, dito nga naso nga annex. Ngam bagit kita iti lokasyon na sir, asideg kadi isuna, kadi adu kadi ti nakapalawlaw nga pagtaengan, dito nga naso nga lugar sir nga nakapasamakan ti uram. Actually sir, may isang compound dito, ngem awan iti kaslang kumarete adu nga karuban na met. At medyo adayo di karuban na sir nga palay. Okay. Awan tao ka dito, masansan nga tang ado dagiti mapanagtamtambay ti sangon na wano likod na sir. Ano adalang dagiti nakalap tayo nga impormasyonan? Base ka dito yung bagada. Sir, agad dagiti matla tagadjay ti makastrek jay sir nga pa panagtamtambay. Okay, sir. Sir, kada ito nga bulan ti Disyembre, dito ka dito kaunaan nga na-record tayo nga uram dito yung syudad ti Lawag, sir. When po, kasi na po kasi isupay lang, sir. Okay, sir. Sir, no, dati panawagan tayo, kada iti kakailyan, aglalo, kat ado dagiti residente dito yung syudad, kaniti sa bali pa nga ili, kada iti Christmas lights, isabit da, kada iputipot dabay, kada iti kayo, nga mabalin nga mamunganayan ti uram, sir. No, dati balaag tayo, abiso, go ahead, sir. Okay po, alakman nga dito nga gundaway, nga mani
palagi kadagiti dapat nga obrahen tayo iti dati nga Christmas season. So, number one po, ikuha tayo man, laglagipan tayo nga dati syudad tayo iti lawag, ket adda iti ordinansa na nga maiparit iti agpuor, iti aglawlaw tayo. So, aglalo ita po, napintas dati angin na. So, ti chance sana nga ket mabalingag kayam-kam, dagiti mauram, iya na daw niya po, digiti mairam-raman, digiti ang dapat mairaman. Kaya digiti pinag-usar po, iti Christmas lights tayo, pilyan tayo, digiti gatangin tayo nga Christmas lights. Siyempre, digiti ada nagna iti standard, kitaan tayo, no, gatangan tayo ako, ya. Kaya no, digiti pagipanan tayo, met, kitain tayo, no, at daalis ito nga mauram, iyadayo tayo ako. Tapos makaliklik tayo iti uram kasi narigat iti mauraman apo. Hindi ko na nga din nga manakawan na wag lang masunugan. Kasi narigat nga bawien iti mauraman apo. So, dati kung namin ako, no, ti safety, ti pagsaritaan, umuna iti bagi tayo nga dapat nga aware tayo iti safety tayo apo.